Karang senior citizens at PWDs ba? Didinan lang obra kay San Fernando. Mamuklat siyang oportunidad i Mayor Vilma Caluwag kareng mga tuwa abisa pang magobra at manintunan. Ay ni report ng Patricia Mamango. Makasadya na lang magumpisa king karelang obra king Heroes Hall king siyudad San Fernando, rank 29 na senior citizens at persons with disability a Fernandino. Partiati king programa ning lokal a gobyerno ning siyudad San Fernando na obra para kareng mga tuwa at PWDs. Itine ing kaduang batch dareng benepisyaryo ning programa nung nukarin didinan lang obra kareng opisina ning LGU. Agpangkang Mayor Vilma Caluwag kapag nasana niti hindi na lang oportunidad din na apo at din na ingkong at reng PWDs na bisa pamuring magobra at manintunan king karelang edad at kapansanan. Ingaman wang programa panibalane ning City Public Employment Services Office o CPESO at king suporta na ning Department of Labor and Employment Pampanga o DOLE. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.